Tuli moyo wenu. Tuli ni kisanga bokupendana kabidilelo bwate tukutendelela mokulu wetu achulu. Tuli filai ni michimo yetu yonsi kudi nzambi. Misango yonsi tututele zidi di nzambi. Bati tuli sangisha nungweu. Leno bajikule. Munyi mwaga tutegela nzambi. Natulombo le kopa munene. Chikondo chacha paka ya mosako mukona. Yulukuzuluka ni wewe wakamweka. Chikondo eti utuleja pala wa masia. Zambita. Zambi wanyeyo. Mwenye ngubikila mugi munyaka ngubikila zambi wanyeyo. Eyo bana banzambi bumutogwambi lelu bokupetana kabidi lelu wamatuku jigumine umwe wangondo umadam tekete tututendelela mokulu wetu achilupa ngase nditala libyago ditatu nzambi bikale nenu boss mudine dia Kristo mukaleng wetu amen. Mamanisha mene adianu bwase no tambu kuibanye kujibakwabo nanga kutochala chidichimane bogulejana bwane mujimwe utudiba use bwatwetu kwikala tutendele mokulu tumani bimba bwana muchikondo echi chitu dikapatushidi tungaje tumbyanzi byanzambi nanga bantu baminyampala batu akasungula ndajwa bigila ne ba depute ba kwetu bakutambuko balombela nzambi bwa fadi banga tamafanga diga di majala me bwal ba muntu yonso dini buloba bwabo ngando wanzambi jo ambene muntu mwenyi kena mokulu bokunu lombola nasho nungu babalo tutambuko balombela nzambi nungu bamano kwamba nunkweu netwimbe musambu abantu bonso netwimbe musambu wa abantu bonso udinomba 45 nomba 45 udiwamba chini dituku jadi sanka
Eyo bamana kuimba musambu nunku tulini di sanka butuli na bumpinjewu mbwa kulomba nzambi bwa kumvu kwa di bwa nyuma ikala munga chimwetu na kangule michima yetu bwa di dipeta mwaba mundu mwa michima tulomba. Tatu nzambi wa mkalenga wetu Yesu Kristo ni tatu wetu. Tulo alukudi mchikondo echi. Chutakamana kufunga nebe boku kutendelela. Ni misambu. Mkukulomba ni mkumvu kwa didi ya nzambi. Katataga netu bale. Netu tekemene bua kushingulula kadi. Di tekemene jetu jikala bua ni nyuma tulombole. Nukangule michime ya babonsu. Badi mkumvu di yedi. Bua dipeta mwabu mundu ma michime ya. Nyumo yeba tulombolo mudine ja Kristo tutukulombo nungu. Amen. Bana banzambi netu bale mukanda mujifungila difia mukanda wa Marko mu chapter 1 di mwisambombo di jalel to kujangata mu bulonglo di bwa bena Kristo anyi mutuzamba ne calendrier liturgique mudinvese abu ngadi na kutambu kusangu bwana tubenya nenu mu mukanda wa Marko chapter isambombo verse 10 ni na itone kudi 10 ni sambombo ndimbala mudine dia Kristo felo de uji ushipa yona mubatiji mukelenga felo de wakumvolumu lwa Yesu bolbwa jina janji jakamanyibwa wakamba byandine yona mubatishi wakubika kulufu bwalwebu malu akukema aji enjibo kujiye kadi bakwabo bakamba ne yeye uji Eliya bakwabo bakamba ne yeye uji mu profet anyi bumu profet kadi pelod pakumva ilumu lwandi wakamba ne yona una kukosa mutu wakubika kulufu edi ndi janzambi. Amen. On va essayer de lire aussi en français dans l'évangile selon Marc. Évangile selon Marc chapitre 6 verset 14 jusqu'au verset 16.
C'est un passage tiré du calendrier liturgique. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, c'est Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous avons, toi qu'on va bon ça, toi qu'on va kubala kwa mukando wa Nzambi, nungu tudi twanju kumva kabidi musambu wa korala, sambu wa korala, kudi korale bana betu batu nabu kuno bana betu balela bakusanka ni mamu mledi bakwikala batumbisha Nzambi muchiluba nungu tutubigilane Ndumbi music tungimba twa koral Ndumbi nungu ne tubateleje mushindu ju batumbishe bya bunzambi bwalo bajibenzele bya bunzambi muji mumwimpe Amen. Eu udi mikala chisumbu chatungimba chinike dinene Ndumbi music. Badianu mwetu mu Canada mu province wa Calgary mwakujiswika bunu mamu bakwikala batende batumbisha Nzambi mu mokulu wetu wa Chiluba. Nunko mwane Ndumbi mwina mulundu wanyu bakamana kwa mkeleng. Nunko mamu kushani bana batumbisha Nzambi mbikonde Beyonce. Twaski jilai tungimbi twetu mkeleng wetu anu benish. Amen. Nungu bana betu twetu bamana kumva kubala kwa mkando wa Nzambi
mumukanda mulumu lwimpe lwakafunda buku di Marko mu chapter mwisambo mu verse wa 18 niku di 17 mbo bambane mukelenga velodo wa kumvulumu lwa Yesu bwalu bwa dina jandi jakamanyibwa wakamba byandi ne yona mubatishu wakubika kulufu bwalu ebu malu akukema adi enjibo kudiye kadi bakwabo bakamba ne yeye udi Eliya bakwabo bakamba ne yeye udi mu profete anyi bu mu profete kadi velod fakumvo ilumu lwandi wakamba ne yona una kukosa mutu wakubika kulufu konga janjaka janu bwa chini menja peloda jamu aye kudi yona mumuchima mumenji yende bamana kubala mwabe ubana betu mumvese yonsu isatu mvese wa 14 15 ne 17 nakumono bwa bantu kabakadi bamumanye bwalu kakwena nansha umwe wakafikila kufila janda munna jilelele jachakadi Yesu mene bwalu mumenjanyi pana kadi mbala nakumona bafilano manda muna bwane bagwabu ne yona mubatishi bagwabu ne mu profete bagwabu ne Eliya kadi nakulu kwambe ne kadi mpinje bikala bobu ba kadi batatane menji kadi twetu jije tuleldi jubwane Yesu mene nganyi bwebe wewe. Qui est donc Jésus? Yesu mene nganyi. Yesu mene nganyi kujibwebe wewe. Fakadi bubelana menji anu bwalu bwa bakumva lumu lwa malu akukema kadi wenza lumu lwa katanga laka mu buloba bujima bwa bena Yuda bwalu bwa mpofu yakadi itabala jegu yakadi imana pofu yakadi imona wakadisha bantu binunu bitanu Yesu wakenza malu akukema anu bwa bwalu ebu anu bwa malu akukema lumu lwende lwakaya mumateng 11 amaloba abena Yuda nungu bantu baka tuaje kujelana menji bambene kadie umene nganyi dikonga jani jiji mbwa chini bantu baka di bambane mu prophet Eliya mbwalu baka di nijitekemene jane Eliya na pingane bwalu ka Eliya wakadi chakupingana bwalu chimanyinu cha Eliya chakadi chimanyinu cha malu mafya bakadi batekemene Eliya uju pingana alwe ni malu mafya bwabuloba bwabu ne ditunga jabo kibol ga imenja buno ujumulwa ujuenza malu akukema Eliya to ujumulwa unyeye mene waka kwa sabu mutu bawa mene to mo profete buba profete bakwab kadi tuanju kuyayi bwalu kuji yona mene kuji pelode badi pelode ujumva lumu menjenda jaye musangu munda mumenjenda bwane muntu awu yona mubatizi unakakosesha mutu bwachinyi mukalenga pelode menjenda akaye musangu umwe kujiyona mubatizi bwalu bwa yona wakajijija nzambi muchipele yona wakajijija nzambi jambila bantu malu malelela muchipele bwana bobu bumbuka kububi balo kumunya wakaba manyene bantu bonso bafukaba ibita bujiji yibaka jibana banyoka yona wakajijija nzambi bwa muchikondo achi kadi bana betu babu inga baka muitabuja yona wakakosesha
baka kose yona mutu kujifelode bwalu bwaka baka jibita buja bulelela bwalu baka jibabambila malu mabiaka jibubenz baka kose yona mutu yona wakadididi anzambi dia muchikondo achi muchifele felode kukosesha mutu wa yona mukukujumuna kwa mwaku bwane wakuimanika jiji anzambi bwa George kaditanga laki kadibu muji nzambi wabukole jiji ande jakushuka kabidi muchikondo achi kuji Yesu Kristo mugwenza malu akukema dikonga jianyi diakadinu bwachinyi fadi bantu batoashi kwa mbene mukwabu ni Elia bakwabu ni tomu profeta buba profeta bakwabu bwachinyi menji afelo daja yanu musamu kujiyona bwalu wakajisanga nane bubi munda mwandi bwalu bo wakashifesha muntu wanzambi kayine bwalu muji bena français bambane la conscience d'Hérode n'était pas tranquille, sa conscience lui reprochait sans cesse de meurtre au Dieu d'un innocent. La parole de Dieu dans les 2 heures jiji anzambi muchifel bimanika jiji anzambi tona muchikondo chitu jechi kujibabu imumenjabu bajibikala bimanika jiji anzambi mubienze di biabu bakengeshe bambi banzambi bakengeshe toni makalenga mimba adimikala lombola bantu banzambi jiji anzambi muchifel menja felo de kaka dini dikisha munda mwao akaja jilumbulisha bwalu bwa wakimenika jiji anzambi anu bwa mshindu wakadi bantu bikala bamba Yesu muye bumwakadini chilela kumukuna ne bayiji bandi bakulomba nzambi ujukonka bayidine kadi bantu bina baji bamba chini bwa bwalu bwanyi bwalu nyingumva mutoyi wabunyi bantu bamba bwa bwalu bwanyi ne mungachi mwa bayidi mene bagwabu kabaka amba ji kabaka mono mwa bantu baji bamba ne uju mu profeta bantu baji bamba ne we uji Elia bantu baji bamba ne we uji Yona kadi chakadi Yesu na chimunda mbwa kukonga bayidi na bikala bantu baji bamba nanku kadi nwenu bayiji banyi nujibienu nwamba muni nwenu bana kusungula munga chimwaba fa buloba nujibienu nwamba chini kadi anu bumuji nzambi munga chimwaba yidi bende petelo musangu mu ujutubulu ile wambane wakamwanda munene uji Kristo wanzambi Kristo mwela manyi pa mutu uji Kristo wanzambi. Quand Jésus demanda à ses disciples malgré les dires des gens, mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre prit la parole, vous êtes le Christ, le Messie de Dieu. Mwela manyi pa mutu wanzambi. Jigonga jilwalu kutuji wewe ni memu. Yesu uchijutu konga bwalu bwakena ushintuluka. Twe ujutu eli jigonga ne kajibwetu twetu tujitu mwambane ujinga nyisi. Kristo ujinga nyi, Yesu ujinga nyi kutuji. Bui kala ujujukula bwane yeye uji Kristo bulelel. Jiji abidikala munda mwebu bwane uji Kristo pa ujumita buju. Bwa chini bantu aba kabaka jinga bwa kabaki itabusha bwa kwa mene uji Kristo mwinawo. Bwa lububi bwa kaji munda mwami chuma ya abu kabaka dibi itabusha pa kaji Kristo wambane ndi mwana wa nzambi. Baka mwambane ye ujulo penda nzambi. Muchi mutempele bako abu basuku kumane mabwe. Bwalu wakajimanyishene inji wa nzambi. Wewe biebe Yesu mene nganyi bwebe wewe. Petelo wakumana kutubulwila bwana yeye uji Kristo. Kadi Kristo mwina kabidi suwa kutubulwila kutujuamba na njinjila bulelele ni moyo. Ndibiani jampa. Ndibiani maya moyo. Yeye ngaenda kujibulwila mumishindu yonsu kujibantu anu ababa jiba muitabush.
we ujuamba bia bene Yesu ujinga edi ndikonga ja muntu ni muntu ujujanda mwine meme chena nganda mwine mwabo muntu kapumbu ni njele byanyi jikongo bandi nyamunjila ngamba ne Yesu mene ujinga nyikunji wewe biebe mwabo nsu uju yini mwabo uju ulala ujele jikonga ne Yesu mene ujinga nyikunji ne ujele jikonga no mumalu auji wenze mubienze di mumalu auji fatula mukana mwebe Yesu mene ujinga nyikuji edi ndi jalel bwalu jikonkeji ujuje la bayidi ne bulele la bantu ba di bamba nanko ne mu prophète ngeli bwalu baka di batekemena Eli fajulo ulalo ni malu mapia mapi na shi malu akuke makenza ikaji baka jamu ni michi mimikol bwalu ga baka skwambe ni ye Kristo bwalu bwa uju jambe ne nji mwana wa Nzambi jilo di tukwedi dikonga jilo alkutudi Yesu ju tukonga ne kaji bwe tutwetu tuji tumwambe bietu ne nganyis mwabonsu ikale musom fikale mulal fikale ne balunda beb fanu ikale tele shidi di Nzambi dikonga diji bwana bwebe wew ujwame ne Yesu ujingani ndimo akuamba muchikos conclusion bwa badi bonvo mo bwa bakaba yibonvo mo akatulomba bu. Le message de ce jour, notre topic est que qui est donc Jésus? Beaucoup de gens attendaient le retour du prophète Élie, signe d'un temps nouveau. Or, Jean-Baptiste s'habillait comme Élie. Et Jésus reprend en partie la prédication de Jean-Baptiste. Hérode avait donc quelques raisons de s'interroger. Il s'agissait d'ici d'Hérode Antipas qui gouvernait la Galilée à cette époque. Pourquoi d'ailleurs quand Hérode dit c'est Baptiste Jean, car la conscience d'Hérode n'était pas tranquille, sa conscience lui reprochait sans cesse de se meurtre au Dieu. La question vient à nous, toi et moi. Qui est donc Jésus pour toi et pour moi? C'est ça le message. Yesu mene ngani bwebewewe. Di yedi jakuluku tudi mbwa twelana kabidi menji bimbi bokutu sonsolo muchi mubwane bwalu kwa mana baji bambikele na mukalenga bena babwela mubukalenga bwa Nzambi nungu jivulishe jetu jiji bwana wewe Yesu jingani mene jiyedi jitu college jitu sambu mujine ja Kristo mukalenga wetu amen. Bana betu butu nambo kulomba Nzambi tulomba Nzambi bokulombela bantu bonso editunga jetu ni mukalenga wetu abonso badi basam tulomba tatu Nzambi tulo alukudi kabiti bumu kwame nutendelele misango yonso tudi tukubigile bwalu bwa macheba jibwa shikutuji twasikijile bwalu bwa uju tuyishe kabidi mumuganda wa mako bwa bantu mishindu yakajiba kubikila bwalu bakajindi tegemene bwana Eli nalo ni maluma fyamaji twasikijile bwana mujiyisheji uji usonsole michima yetu bwa tumanye mene wewe Yesu ujingani kutuji twasikijile tatu bwajije bijiji tuishi wewe ngayebo wako jubulula kutudi bonjila bulele ni moyo wewe jima ya mujibwe wewe dijampa ja moyo mena ons wako jubulula kutudi Nzambi wetu ujijibisha uji moyo kadi taski dile bwalu bwa
munga chumwa ababa wakasungula umu wakamubulwila bwa yeye kutumanyishe ne we ujikilisto wa nzambi tasikijile tatu bwa uju tuishi mu bikondi byonso tutulombela ababana betu baji ku Kongo ne mu chikondo echi chikole tulombele na nshaba basungu jibwe batutubikile mba depute mbwane pa jibu bangatama panga dika ajima mempe adi mokulama ditunga ne kulama bantu beba kabichi task dileta tulombele mukalenge wetu wajitu umupe bukole bwa mubidi umupe menji ni lungenyi bwa mono mokulombola bantu beba bwalu banchintu chumo chaka kulombo mukalenge solom wakamba no umupe menji ni lungenyi bwa meme mono mokulama bantu beba umulame tatu ulame ba munzu mwenda ulame tone ba minyampala batutubikele ne ba ministre menes ba balombola ka bantu tutulombele bambi banzambi tutulombele bantu bebe bonsu bajiwe mumpitaji baji batomikem baji munzu ya binyongo pelu baji bajile bwa abababu bakubashi zambu wetu kala nzambi wabu ne zambu wetu kapichi nungu itabuje dibene shidi yetu tatu katataka kujiye ujumanyi mwakunu lama bwanu enu kanu lenduki ne ujumu wakunu teka kumpala kwa butumbi bwanji ndisanga jinene kanu ichilem kudi nzambi umwefele musungidi wetu bwa Yesu Kristo mukalenga wetu kuikala butumbi ne buneme ne bukokeshi ne bukole kumpala kwa bikondo byonso ne katataka ne chendelele amen yepa wetu anulame anusankisha nungu netupetana kabiji chikondo kumpala bya swanzambi chenane kwa kunyemena bananku dida wewe yepo ajibwedani yepo mabuani zambi kuleto o zambi kumbreke dito dame soko dame luce ibwe jani dame soko dame luce Ganginasha udine mukusambi ne mukula mimwipe balwa makole bonzambi zambi kuikuleto bonzambi zambi kundeke dito iweja